Hello, papagayam, naimbag nga oras yu amen. Well, ti surat nga intay drama itakat manipod, kani pagayam tayo nga ebang. Sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang bianang, kayat ko pa'y drama daytoy, akapadasak, tammo kamakaitad adal, kadagiti padak adumdumngag. Adda ngamin ugalik ide ano adda makita kitipada ka tao, apalak kat jak itulog amarta pandak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alaydaa, tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang, nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingput ken aging hahambol, ngam kinapudnuna, pasikat day ta kaaruba, jak korsonada ti ugali na. Jak amon no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasin sa dukan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo. Ang dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adoy ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itid mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kag. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da na ng kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin niliw ko nilay ka. Ngaminig kandak matitikakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti importide. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kaskalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo't No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Nay, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro day. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan ang natulwar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan, idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y pailaruar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka, lakay. Woy. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech.
Kita man, numayat mo't la da ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wen, saanan ang masapol nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yung nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tayo pala usarin. I-display tayo pala dito'y. Anya, Naglawag ang makita di ta kalsada kahit. Ante Ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Adumat na naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga dada ito ruwarti balayaw. Wun tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Wun Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ati makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaelak mo't darya. Di ka pa'y lang aro ilako na kita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito war iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaang, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na kitin na kita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag kaw, nagdadakkelan niya. Wen nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilaw? Tagtagarya. Mun, iso analaka. Tadadakel dagituyin. Masapul ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay na anak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak ka dagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan ka dagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman na kita yung bitin mo di taadigi aril-rilaw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Nagbay na kuma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan adadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo tikas na nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti ril-rilaw to balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dayo ka banan. Madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na.
Adaw nga amang ti kwarta nila idangam sika. Tabak na ngayon dagiti anak na. Adaw ti mangmang ta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan kamay abak nang. Basta, jak kursonada ti ugali na. Na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan agpakulay iti buok na. At dan samad ngamin boylet na. Jak amo Susapa. San man at ilalawlaw at mababakitan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timay garaw. Ay katpadasan da sangwak ita. Ibang. Ay so, sanak amabutang. Di oray agrorotapti kaso da kanyak. Awan bibiyang kau, sa anak amabutang. Mari ibang, kayat mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package, napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y, agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akas tamot tanti ibagbaga, mare. Nariga ti agpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Saan akanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ah. Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki day ta. Di pa ilang arud motor, siklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuti nga kun nga agmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubinga ka naturadak nga ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabaga kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma akaaruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi daglaslas taw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akaruba yo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslas tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda diti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplay na mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito'y balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Tamakaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibyangan niya? Manakibiyang kayong agama. Ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga no-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay,
Happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay mala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ak. Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak kaw. Aya! Inak man iliwan dagiti apo kaw. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laadanak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga ro din no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yung. Amom anangin na ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladong balay. Ayaw amon. Talagasan ka nga agpaatew ita apala makarubap. Apala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapalid yung Mindanao. Nukas ta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Well, indis kitaran na nga ron ti pagplite la. Jak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidan nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsaba ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahil tanti bagbakakin kaibang. Ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo dagitay dadail awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Niya. Ayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tidadumay jay. Kung ko na ma, natanggan ko mo tulong. Ganabam. Dahil tangabing ka, talakapalpalangguad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinaan ka saan? ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak ta saan. Maniipod iden jakon inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas. Kat nabayag metan ni Layda akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan laeng nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Layda akarubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Kat mababainak iti bagek. Aklo nag-adakkel ti apal ko idi kankwana. Ngam idi dayjay. Ta saan itan? Alakastan ti pagayam mo, Eba. Ala,
Adal wenno leksyon dayta para ken ka pagayam ebang. Sana dakes ti umapal. Nulakit day tanasayaat nga apal. Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao. Si kamot laeng ti marigataan iti kasta nga aramidam. Ang mala, pasat tinapalabas dagitan. Kat pagyamanak ting kapanangibiglay iti kapadasam. Tapat siya kapakaadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan di pakasaritaan. Ni pagayam ebang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensurat wano inyornos para ti script, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Makablaawan titunggal maysa, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kayat kumanan tagyaman, gapoy tikad dayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo amen. Ti surat ngayon tayo basa ita, kat manipod kanipagayam tayo atanya, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, adadwa abaak nga ikit ko, kat itibalay meken nilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma, adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng, kat iso ti mangtultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumula dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ay, awan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Buwan garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo nga agtrabaho. Bakbakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo na, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa panang marudin ngay. Makipagnaadak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kuana Saan asyak ti pangipakadaam. Ta saan kumot abalay di pagnanaudak. Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakak met. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa nga ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isungag na da kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti da ita kaanakan. Ay,
Nakasaramat nga biyan ng balay ni Kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti maipapan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Sana mat nga kaalaan dagay jada mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa ah. Uli nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ija abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbag kit di ata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kau. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay na, naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa wunti kasta. Sika ati imot. Auntie Ensa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Ay, wanta niya! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag video call kayo. Nan, kita akman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya at latama ta kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasto ka ba, guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitat to iti kwartayo no awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanu trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay ka, nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpet ka unay kada kami. Basta bantayan nyo aring bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo ti bilin ni Uncle kada kayo Tung palang nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy ti panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya. Di ka kadimadanagan. Basit mat ti balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan. Tasi ka ito'y unag, Insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay. Katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay! Di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo ka di. Agtinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamu kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ija ili bakit?
Mayat siguro Naimbag no sandang agap apa ijay. Binilin ko isuda. Imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa ta. Makamuda mata na. Bakbakatandan ngam di dapay laang nga agbaliw. Kanon tong agbalbaliw dangay. Inton na orno sandagay jay saksakada. Ah, Iso nga makaamuda Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. tanya ko mamati pa kay naigan day tay iti saritahan ngay. Huston samat jay imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaitan. Katuan mat. Kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. Ay na, maululaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklatan ti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro talaag ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapan alawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti mata na kunam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ipagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkan to nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman ak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam magpipilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya! Aba na to call? Jak mo, Sumanursurto mo itabakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamatan di sakit na? Wan ngarod ka ba, guys? Matay samatan iti babiit. Anya! Di mo masubsobran ti pagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan nga agsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak stroke ka. Nukasta't ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige makamu ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam kanaklaan ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan.
Napnapanan nyo, ante! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo, aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo kaanakan. Nagadumot din na marikrik nak iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raod. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro, tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagis ta. Ada ije bagkaw ije silaid, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ka ta. Ha, kasta aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka ba guys? No maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Dominggaon. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insay jay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa jay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da jay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjuk idang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta do't kwarta na ka bagay. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lata ka ba guys? Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan, ante. Ante Maria. Apa nga ito kayo nga nagida? Asino dada ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino dada kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Patiniin siya. Adamo lakay dana ijay silaid. Alakay. Anya? Ay, hello kabagay. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag swil daw.
Wan kabagays, awan ngamin paggatang mi iti agas may kabagays. Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabagays. Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Apay ngay kabagays, di ka kadimasyan kadagami akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakamsat. Di kayo lamasyang kanyat dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho di taon. Tapno amuyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin di taon. Anusak. Tapno adda may pauit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw ang masakit kayaw. Ngam sa magayam. Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit na balay ko. Ken agisang put kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di na balay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan, kay pasensyakan Ay, ano sanda kami, kaanakan? Wan. Wen, basta agsingsing pat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Ay, saanon, kaanakan? Agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat ka sina di damutan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapaapa tanalabit, mabain wan no mabutang da mapapanaw. Takasta nga minti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang ko laang dayjay. Tadyak mo't ida kabailan na papanawon latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali, apapanhanda. Alakastan, to'y pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinuda, tababakit dalaka nga rudan, sa amag tabaliktad mag. Tay kunaday ti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasat ti panagkabaw dan, tamaawatan day tangem, saan mag takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala, tinapatag, nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanang ibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello manan, kada kayo. Amen. Siyak manan ti pagayam yo ni Manang yo Abianang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Sana pudpun no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang,
kadaanan nga istorya to ipadramak ken ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itaket textmate wenno chatmate ti awag kadang itagin inaram iti cellphone. Sa balimot kada kami ide, tapenpal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko mamin nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin ken mantika, balasang kaw. Mabitlaang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timatibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natang karne kan ikan dito isangot ti isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo kwa. Ay, naggagat ka lakit na balasa ngayon. Ay, naggasat ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaron. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kaya kastag sigurado balasang ka. No bilang laing. Ang dami lang atanam na madyan na kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na kaw. Urayim wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lang, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na adam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubiyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino nga'y? Ni Jana. Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rod met nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil dya pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arod ti kayat na lakay. Anya nga rod nga'y. Nakita na mutin ti ladawan da dya babay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kaya't kan amakita iti personal.
Ngamti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo, dagitong insura ni Jan Anubiak. Ituloy ko, basahin. Ngam no kayat mo, sikan amis mo ti umay dito lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmiya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayo tari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. So balita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon sa mo ilat mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rikaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram ken ka. Di mo akaklo rin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ko nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaon yan. Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tap na dapagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakitkita iti personal. Dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nauray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakitkita iti personal ti asawa maun. Anda di tani sindi nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasar ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kayo makaumay, siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakay dayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa ita umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ay may. Nana, anyang oras asumang po ni Jana ngay. Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ko. Isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro ang mga nobil-bil Nukusta, masikog ka dyan Uwan, Rico. Pakawanin na ko ma. Nujak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No di na kun kayat, awan maaramidak. Nasakit man, masapol nga wata. No pagtalikodan na kan. Sino nga, ti amati sikog mo?
Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Rico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no'y talaang ngayong pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga men, nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah. Tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige Mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapul ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na kay. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nangibaga kanyak. Intarayan ka na ti nubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysayata babae di ta nga misaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayata ulat na tatang. Anya. Ay, hanyat impakanday dya babae ken ka. Taapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kunton dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay ngagkasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patsyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, Mount. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na palabaybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasamak kan kwa na. Amangan ko no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, tadi na sapsapulay. Di na pailakas sinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kung na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublain. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da di mo yung sa bali, apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan, marmara po ka manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store ka. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kuwanam. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, mga nodadaga sa napasama. Nan,
Na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay, wan, adala ko kapandisal, kaya mo? Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno tapno mabsog ka. Ha? Jana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, nagawig ka? Kano na bayag ngay naruuray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang mawang ka may jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya. Tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daytan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Ngaraw? Ngumanyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana ka nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay, daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha, tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanad planom ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon, Rico. Di ka nagpalpalikaw, pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukusta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti dua nga anak, babae kan lalaki. Nakaragragsakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.